Nazalibwa nti okuva mu lubuto lwa maama nazalibwa nti amagulu nga kigeegolola gageefunda kale nga ndibwa walaawo nga kiseguka wendi. Kukyalo kuno abagala bakubona batya? Weyemereza ayimerera? Era beemera era mubamu era basooka bakuvuma munkwawo bakuderegaderega wakoba oti Katonda yantonda yakutonda lwaki onderega. Oba toyidi kusengeka bigambo? Ebigambo ndiri okusengeka bulungi. Mufumbi noonya era beetaaga munkwa abandi era akasente. Ki bakukoba ki ati benda kubagula? Bakoba benda kubagula ate ndi mwavu. Ife waka tubanaddayi kuba beekibenda bwende. Mwesoma ite mubana waka mbwa bali kubolemo ti mubana waka mbu TV yange mpolianga bayogera waka aliwo obagambwa waka aliwo ata yatambona kunga nekulula kalo yasobola okunenda kabutisa nomba ntambula nemerera waenda okumba uhaga asobola okwemera yapa kukaga twalire wena mwena mu misingo mukwano tugumisinga ino kubanga era tuba tulina omusaayi. Kale antu babaye bakati oba n'obulemu bwena ayira eriyo ekitali kirema ekyogeire era Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? kirungi kyokola okubanga otugobera kitwizaamu amaani. Osaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazidi Olusigira ndi kutambulira mu district ya Idinda era nga ndi mu igomboleri ye Buyengo abaidiyo ovwe busede wa Jaiziru then mundeno eriyo ekyalaba kyeta Kangulumira kiri mu Buyengo oba Buyengo Town Council bambi yentambulire kuko nganoniza kuko omwami ono Buyinza Richard Buyinza alina emboozi ebambi yenako era wojuwira obuli awo esobola okugema ku mutima. Yazaalibwa aye embeera ye yazaalibwa tiyali nungi era okubaawo okwe kisa kya Katonda so ndi antusyalingako kunaye. Buyinza yazaalibwa nga ebigere byefunamu byagongobala n'engalo defuna tidi waayo diringa oba edindi dyoti dakutukaku dirimu obulemu n'ebigere bya bulemu so abeerina okusomoozebwa okuva mu buto bwe okutuuka eno nga bambi embeera eno yamuviiraku n'obutasobola kujja ku isomero. Buyinza yeegomba okusoma ng'abantu n'abandi aye embeera yamugemaku so nidi ano tumukyayire tomana emboozi ya Buyinza esobola okugema ku mutima wamunoonyako. Buyinza kyalo kikoba ki? Kyalo kiryawo kityo. Kiryawo kitya? Kiryawo kityo tuba twasomoozebwa bingi ino kale. Okay, so nenda wenawo tukobere kuku wazaalibwa otya? Wali mulamu walemala mu bukulu aba wazaalibwa nga olina obulemu oti? Nazaalibwa nti okuva mu lubuto lwa maama nazaalibwa nti amagulu nga kigeegolola gageefunda kale nga ndibwa walaawo nga kiseguka wendi kale. Okay, so ndibona nga ate engalo ndibona nga engalo dawa diri ku obulemu edindi kolako kutubone mbona nga engalo dona dazaalibwa dityo? Engalo dona dazaalibwa dityo. Omukono ogundi tubone ku guno kuno kuliko engalo ibiri empanvu
liredi nedagongobala bumpi kule kuli kulala luwonka lugayo lulala no lwatererako liredagongobala. So mumbeere no wali muto abazere bakolawo okuki kubonanga balwanira obulamu bwo? Abazere era balwanira mungu obulamu bwange kuba kibyali byangu okuva obuto. Babange nga wali omwavu mumbeera de yaye kuvaawo ni baganda be bantwala ku Kampala eyo Kasubi. Bwe twaje Kasubi twatandika okujja bankolesanga kwa practice mpola naira mungu amaani agasitukira ku miigo. Mwaka ogundi twira Kampala Kasubi badda bantereeza omugulu namala emyaka enanga ali ku kyuma. Okay, we naawe wendi kwenda tujje mpola nda kutegeera oba mumbeere eno yebakusalira mu ng'oli mutonga wagongobala ng'oka ali kufuna miigo gino gyebakuyambyeku mu bukulu muno oluvannyuma lw'okujja Kasubi watambulanga otya? Bakusibiranga mu nnumba? Beki bansibiranga mu nnumba ng'era woba mu nnumba era nga bakukoba ati fuluma bakuliya eno oli muki oli muntu teweetiye ino nga mikwano ddange nga didaano daabaaku wano twabaaku ndabo wano abaetagisibwa okunjinga nabakoba nti munjingeku banjinga bantwala oba miyandu banjinga kwawo banaaza twaba mu mbeera deifa mpola. So mumbeere neyaliwo wasobola okujja ku isomero? Nasobola muku era n'okujja ku isomero gyange oba mpeziza muku emyaka mingi. Nasoma muku awo nakoma ku mukibiina ekyokumpi ekikyawala ino kale. Watandika okusoma nga oli wa myaka emeka? Natandika okusoma nga mpeziza emyaka 14. 14? 14 nali mu senior 2. Iwe 14 wajja mu P1? Ajja mu P1. Twasoma kwawo emita yo babedi yeje bete ekyomya. Eyo nasomeranga. Ba obi bali kubona abasomera ku ekyomya babeite baidinga wena wali yoku. Era ekyomya abasobola okuntegeera ekisobola kisayo kibayiza obutantegeera kubembe aje nali mu kineno sayo no gyendimu. Okay. Ku isomero okujja ku isomero wakolesanga ntambula ki? Ntuwalinga wagongobalanga tosobola kutambula? Nasomera bantwala mu boarding. Nga somera mu boarding nga wetaimu webali yakwira waka nga bano nawo bandiza waka. Omuze yali afunye mu kwa amajja nti okubyo otembera yali yabwavu. Yani wakandibwa nange era tina awagaigaino nga gembo neyo mu town. Era baba banga abatabandi abali ku n'akasente era bana bantanga mu kwa akasente akatondo. Ni balina bange. Embeera ku isomero yali etya? Ndibona enga ado tudiwaye bulungi kwa wandika ngotya? Guno mukono ogusobola okuwandika era nsobola okuwandika. Byasomeka? Butu wasoma paka mu kyakumeka? Nako mu kyomukaaga. Wenako mu kusoma awo kai bakoba ati ko gandibona nga kai linze zena emyaka egindi kikasobola kujja ku isomero kale. Ku isomero wali obitegeera oba nga tobona lubaawo? Olubaawo nali ndubona bulungi ino ngera n'abasomesa nga kale ngera bona era bandenda neino. Kati era nga lotabaire makati bikyadyaaliwa? Era nga bawulira bubino. Ndio mwana omugezi wabula mu kibiina omusomesa ategeera. Hajja okubuuza ekibuuzo nga agadde ofu gali kumulingira bulingire. Yakati where is Richard? Lero nga tiri kumubona kumwe. Hajja okulinga bwotyamanga. So wali obitegeera nga oyamba ku omusomesa? Nali namba kwa mikwano danga awo nga kai abalamu kai nga baida yendi bantu nakwanse de batali sobola kutegeera. Nga wembanze abalamu kasente bitano buli aenda kumulagirirako weno wafunire mu kwawo nti bala mu Katonda yabaga buli kintu ayo obwongo nga bazira bezela batoza akasente ze kibali banamba nga tisobola batoza sente nga banamba kwawo kundokeza kwengoye kali nga tisobola batola ku sente. So buti ku isomero wali ozira aid ani yakuyamba nko okuva mu kisulo okujoba mu kibiina then ne okunaba n'abebyo nga uko kuliko omwana muyali mukwano gwange nga nende ino nga asitula nga alina okera kuncho
yandeetera amaadi yanfukira mu baafu nanaaba ngamala okunaaba yanvwaza engoye yanjinga kwawa nga aba amaadi gagwiraawo nga yanjinga yantwala mu kiraasi. Bwe kiki ekyakuviirako okusoma okulema ngakoti kokome mu kyomukaaga? Anti okuva enavu e Kampala okunga bantereziiza omugulu lajja okwira nga kituufu emyaka gye ndimu nga kibiina kye nga kikasobola kwira mu kiraasi. Wali emyaka wajja okwira nga oli wa myaka emeka? Lajja okwira nga mpeziize 18. So 18 nga bwe bakujja oba osoma kyakumeka era mu kyamukaaga? Ati era baali bakobye mu kwira mu kayi kyamukaaga. 18 okwira mu ekyomukaaga obwana bukwetanga ddaada w'abaana. So iwe wakuba oti kobirekemuku? Nakoba nti akambeesoniwe Katonda bw'alyenda ndifuna ekirungi, bw'atalyenda era ndigira mwawe ng'ensi bw'eri. Waira ku kyalo? Ndaira ku kyalo era butisaayo no ku kyalo ndi bwawo ntyeme butyame. Okuba misota? Abe ndi muntu mutegevu tisobola kukola by'abaana bato. Ojja okuba emisota? Emisota so ndidywe bagikubaye. Okay, okuba emisota kigambo kya nsambo y'abasoga kitegeeza oba ku kyalo ng'oza mirimo gy'okola ewe otyama butyamaawo wababonanga omusota niwe yebayita ati ddwa tukubire ki? Kitegeeza nti ozira kyokola kitegeeza nti otambula mu nsiko ng'ononya misota okuba. Nsambo y'abasoga kitegeeza nti ozira kyokola niwe okubira abantu emisota ku kyalo. Kyova nkubuuza nti okuba misota kitegeeza nti ozira kyokola. Zira kyenkola ndi bwawaka ntyaime. So tuireyo kuko inumaawo oli ku YY Media ndi yazidi osigira ndi kuko ni Richard Buyinza yazalibwa mu ngeri eyewunisa nga yagongobera ebigere emikono n'engalo tiddi waayo era abazere be bambi tebamusuulira nga otubonako ku abazaire abandi tebamukweka munumba tebamukweka amando bamulwanira era buti Buyinza ali wano n'ensonga lwaki Julian twogereko ko naye. So Buyinza otukobaire wale bakutwala lye Kasubi era embeera yali etyanga ebigere byagongobera bitya? Kuntwala e Kasubi bantwala ng'era banjinga bujinge kati bantwala endasooka abazungu baida bantwala bampanga kwawo treatment mpola mpola. Bankoba ati bajja kutwala e Kasubi midwayo bakusala omugulu otambule bulungi otambule nga baino yebatambula. Aye esente de baali bayikwenda esente de dabula munku kayo okunkola wansi ebigere bankutukola ku mugulu malala gonka. Okola operation okulongosa balongosa ku mugere mulala ni guno ekikoba omugere gule guno gwali nga gule guno gwali gonga mulamu nga guno guza naye nga guno nogwefunamu. Guno bayenda kugutereza batya? Gule bayenda kutereza wansi ere gwona gube mu straight. Gulebe kulinga ena inuma? Guleke kulinga ena inuma gulinga emberi. Kasente kabulamu? Kasente kabula. Bayenda kaime kawo? Batusaba obukere bwali mukaaga. Kwa YY Media ndi yazidi yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndini Buyinza kabere kunkobera oti guno wayenda guno omugulu guno bagulongoseka guno ebyalema byademo obukere omukaaga banga bayituko batyo tutoleko obukere obusatu n'abalebona batoleko obusatu. Bakusaba miliyoni mukaaga bakoba waka batole ku miliyoni 3 n'abazungu balaba bali kubayamba bona batole miliyoni 3. Batole ku 3 bakole batereze ebigere ebyo ntambule bulungi. Ayo obusende bwedabula bakoba atya butiteka tubayambe kuwata tutereze omugulu guno omulala atambulirenga mu kwawo. Bakutereza ko omugulu mulala? Bantereza ko omugulu omulala. Bona lwaki tebakwera kisamulundi mulala nibatereza emigulu gyombi? Lwaki balowooza nti sente buli kintu nekola? Anti era bona bajo okubona ngera nawe ensawo yibwe weerikoma. So olw'okubula sente wairanga mugulu mulala gwe batereza ko gundi gwasigalirayo? Mugulu ogundi era gwasigalirayo.
gwabaawo gutyo kale naaba nga ndibwawo ntyo. Wow. Kino kyakusa kitya ng'omuntu? Ekyokuntereeza omugulu Okulemerwa okutereeza omugulu oguli n'oba nga okali mu mbeera eno y'obulemu kyakukosa kitya ng'omuntu? era kyankosaamu awo katonotono naamala gakoba nti aye kano akatono ke bankoleire ku kisinga wale wembeirenga kubanga wale nga tisobola kwembeera abuti saa ino nsobola okwemeeraku n'atambulaku nakolaku emirimu demba nsoboire okola. Buli ssaawa eno mu mbeera eno y'olimu okola mirimu ki? Saa eno embeera gye ndimu wano nsobola okutunga kwengaito awo mpola mpola nedimbeesaawo okukale. Otunga ngaito? Tunga munkwengaito. Wasomaku ku mulimu gw'omutwe? Kijangayo okuwaire. Bino byegerawa? Eriyo mukwano gwange gwentera okutambulaku naye neyandegesaaku okutunga engaito nga n'ogumbeesaawo okukale. Ayi gufuna? Era ofunamu oku 10,000 akuwaayo 5 wagiira awo kisinga okutyamiramu awo kusabiriza obusabiriza obw'esente. Ate nga nze tyenda kusabiriza ino kale sente nga nzibuyiiza. Timbona abantu abali ku obulemolere nakuli n'abasinga obaagana batambula abandi babe mu bibuga ku nguudo okutyama basabiriza sente. Iwe neewuunisa okuba ng'oli wano ng'okwata osabiriza sente. Iwe lwaki oli wandawulo nibaina abo abajja ne basabiriza? Ati nze mbona babange engeri gyatasabiriza mu bantu. Kale yakoba ati mwana wange tokolanga gwakusabirizanga sente gumira n'embeera yo. Katonda wakwamba nakuole naida nakuwaako 10,000 wogemayo okujja ku luguudo okusabiriza tokikolanga. Nze naje nakoba nti Katonda watyo bwanambe ngira awo omumpeera omutima ogwo. Nze nanda kugiramu awo kida kusabirizanga abantu. Okay. Kikambwe. Wofuna omukisa kiki weegomba okukola nokuba oti weba yangemera ku muzakisa mu mbeera yendimu ey'obulema ne guno omulimu gw'omuntu oba oli awo gwensobola okukola? Ali asobola okunambaku emirimu mingi gyensobola okukola nga nze. Nga ki? Sobola okutunga engaito nga bwenkobyeku. Sobola ole wabanga ndegeisa okukanika nsobola okukanika. Kanika ki? Masimu, malediyo? Sobola okukanika lediyo edo. Amasimu gona wembandeze zena nsobola okukola. Kyalani kyotasobola? Ekyalani kisobola akola. Okay. Banange waliwo wotankubaire kuko mu mbeera yano ey'obutonga bakali kutwala kasubi mu idwaliro engeri yali ogonga balamu ebigere ebyo nga wegalula wazaananga otya ne baana baino wano oba bakutyanga? Nga tibasobola kuntyanga oba baleese kapiira ako nga nsobola okuba mu ggoolo n'agemaku nga tibasuulire ino. Era nga iwe mu ggoolo tobaako mu bateeba? Nga tisobola. Butenga lutidi waayo otinga ole wakuba omupiira n'amaani okola otya nga buti omukono gwe kuliko obugalo bubiri kodi kalala buti okola otya awo naddala mu penalty? Ngera nsobola okuba mu ggoolo tinfukamire era nagusevinga era gwajja kumbali oba nagugema. Richard misinga okubonaku ng'oli mu ggoolo omoneko engeri y'obeeyeramu okwenda ogema omupiira nga tijingira galoli wakubatika akuba eno mboneko pozi nga akubye gwa igulu kuba ogwa igulu mba tisobola kubuuka agina egya wansi nsobola ogisevinga. Kyokoba ngole wakuba nakuba ogwawo igulu ati ogwiteeka nga akuteeba ogwo ngonteeba agina egya wansi nga tosobola. Ifu eyo yentambulira eri engeri babona omuntu ali ku obulemu totosolebwa ku kyalo kuno. Era abandi abatafunanga kizibu nga kino kyendiku era bansekerera abafuna kuku ebizibu ebingi abo kibansekerera ino nga abantu abandi kali. Bakoba ki? Kuba basobola okunkoba ati bw'oba tugeze oba muntu oba aleese mulimu ogwakoba ati mabuti oli twalire oyo omuleme engaito asobola okutunga n'atunga atya.
Ole yakoba ati bere kamuwe atunge bwanatunga obubi era ndamuwa sente aye owundi era tasobola akiikiriza ekyo. Bakubisaamu agengege. Bambisaamu agengege. Myaka 18 nkosa kyokola ku kyalo kuno owona kutyama butyame kutungatunga ku ngaito. Mu myaka egyo 18 nali nga negomba kubagala biki ku kyalo kuno abagala bakubona batya weyemereza ayimerera. Basobola era bemeera era mubamu era basooka bakuvuma munkwawo bakudelega wakoba oti Katonda yantonda yakutonda lwaki onderega. Oba toyidi kusengeka bigambo. Ebigambo ndiri okusengeka bulungi. Oyiga wagemya. Piga nagemya era ngemya katono. Oli ku ka baby. Benzira ku baby weire. Kikoba woyiga togemya. Libolo nagemya. Libolo nagemya. Ofuna yebyana eyo. Ofuna yokwe ebyana eyo ebinguya kusoda. Choka iyo buti abagala kaina abakutamu sente aba niwo batamu. Omukazi kyatone bwanga omusada niwo lino okumuga. Buti nabakuwa. Laze omwana alimenti okumba kubanga nzira wentola. Era we mukoba ati ndikwenda yempale ey'omutwala era yajingulira. Bakunaza kyogero ki? Badenda bwende bwino kale. Fatulwa n'abakazi batusaba sente bakukanda oti yakukoleire. Akoti yanange. Heba zidansoni. Akabera mba mamage mulwaire ayenga we nowe mulwaire tomukoberangako. Wena tibakubera ku bizibu bya waka. Abe kibasobola kunkobera ebizibu kuba wemba mukobye ndi muno mudozi guyuzika era akobati ndakugulira yo omuyaka. Kuba bayikunsaasira mbazira wenje atola. Obota idagala ku chapati. Abe kiso kuba be ni obukodyo ni chapati bere nabasobola n'okunde. Kyale eno muli n'obukodyo. Be mutaidagala ku chapati omuntu nga lwatakubwina ko omutima gumulumirira. Kisobola akikola kuba eidagala kiri gula mukwana bigambo nebigula. Wow. So wazimba yakayumba wakawano. Kayumba kensula mwako ka blaza wange. Ali wakubanga azirawo nkasula mungu wabusule nkayi kuzimba yange. Muti blaza wali olikola otya. Tasobola kuminga mu bwenda alisulanga abaleze ndasula ku wali. Wakwazi kanumba efuka yiyo. Adi era bayimu. Onaba mwangu iwe. Takuba mwangu kubanga era azira bato wentola diri awo. Edi omuntu ali ko bulemo nga igo busale no oyenda ku omuntu asobola okwoleza ko ni wolwalo obwire yakuyamba ku botiwo kali kutandika byakunonya yo ku mufumbi. Mufumbi no niya era betaga mungu abandi era akasende. Ki bakukoba kyati benda kubagula. Bakoba benda kubagula ate ndi mwavu. Mukazi zako weno oli kulimba. Mukazi zako ambo enda kumugula. Yenda omugwe rubuto bende bamukuwe. Ngati bakugema. Panji? Ngati bakugema. Itaba yetuka wo myaka 18 eri yajo kugema. Kitoyenda bwana buto. Ekiko oyenda bwana buto nga bakugema. Abagala choka buli ayi ku kyalo kuno eri aba kyedi nti eri abagalanga balekera okusoma bali wakutyako kuno badazaga abazaire bayiwe. Era bonera abazali ababona benda mungu akasende. Eba ulira atya Richard yatoyire ku gundi bakati tuyambi bakwera ku nente ya mata munwenga mu amata tibasobola weire. Richard so ewe omukazi wandi yenze asobola okutegera embera yolimu wala nomuwira mu emirembe chikachi ze numero ino kale omusoga mwene ngazi ngati munene ino nenda mukazi mutontono kuba oyo ni walwa atasobola kunkalo bya mujinga omulema aha ndibulira tasobola kunkalo byayo omunene oyo omunene tiyenda kali wali toyenda munene munene aba nebizibu bingi kale ngachi
walwala okumujinga kuzimba akayumba akatono abatawera mu mulyango kale bityo Lebe waza nti oyenda omunene yosobola ogema n'omuwuliramu oti ngemye omuntu. Nenda nagema omuntu wange nga saizi yange nga timuleeyi no ngaali awo ati oyenda potebo. Bana abaliku ababaliku abo ng'omulembe oli ku YY Media. Ndini Richard Buyinza embozi de diwomo tusitika motoka Buyinza Buyinza wera ku byomukwana asobola okwogera ebigambo kizibu mwogera muti ayite mu bana waaka musomboga bana babene ife waaka tubanaddayi kuba bekibenda bwende mwesoma ite mu bana waaka mbwa bali ku obulemo ti mu bana waaka mbu TV yange mpuliranga bayogera waaka aliwo obagambwa waaka aliwo kubaira nigweni naye asobola tasobola nakwenda kayiwundi eri yali lwedde tusonde sente yali lwedde tasita sente baawo yakuba benda ki benda embuzi benda ente ne sente enkaludeni ayi dizirawo bakaye benda embuzi aidi omwana omuwala kaita asaba mbuzi eye bambuzi ya lubaale embuzi ya lubaale aidi abakazi bane ebizibu benda embuzi bayenda ki bayenda nente mukyale neriyo omukazi ye bakasaba mwente kubanga era yasomaku okunsinga kale balina okusaba ebyo batole mukuku akafizi akaja muku baizeku amagoba waimeko oyo bakoba ayamwe mwena akoba bayenda kakeira ekazirawo inti yasoma paka mukyakumeko oyo akoma musini yatu yebenda mwente kale tudda kusonda nani fatu tuzaba ife tudda kusonda tubawe so ayayogera ku nabazaire akayikogera ku nabaira aida kwogera ku nabo tasitamba mukopi abagala bayaye sobola okusonda sente ebintu byafwa singa ngoli muyaye ngoti yandikiriza oyo ayandikiriza nga woli nga bwendi namukoba nti nendanga bwendi kijja kukyuka mukayi ati zendikiriza abula abaze benda bwakasente konka wow abali ku YY Media muli kuwulira my god bozi ya Richard alina okusomezebwa kundi nti ayenda tumufulire ekyokukola asobola okwega ebyemikono akobya asobola okanika amasimu bamwegesa oba ebintu bingi obanga musobola okumuyambako kumwama empoweringa ng'omuntu aliko obulemu at the same time akuba nti alina obulemu ayenda omuntu anamuyambako naddala omukyalo omufumbi haya azira busobozi so asobola okuba eyo osobola okutuyamba bambi oba n'obusobozi tufunire Richard omukyala Richard yakoba mbu alina omuntu ali eyo mbu omugala alirede ati yazaalako akali kuzaala kwayo tininze oli ku kato kikato kakulukulu aye kikato Richard utyo omukazi oyo ntienda kwogera bingi mukazi ali wakuno oyo oidi awo okulo tijja ko bali kutubona baidaka ati baida kujja bamuseketerere kyendidi hiwolosobola kubanga omukazi yoyenda tali wala ino kuba ino obulema sokwanga gakuno so kyovo batiri kwenda kubijjamu bingi abantu bayogera basobola kujja bakuseketerera bajja bayogera omuga twabawulire kumpewo leero mulini Richard mama omukwano gweme mwawuza mu nswa kasada kaite bako kuba amajja amavundu ojo okwira yokumukobako ngali bindi so katubikomyawo kansubire nti timu yaye aye omwise kisuyi omwise kantu oyo timwenda kuba abo omwise kisuyi oyo aba mama wange aba mwainazo wandi abaise kantu abo baina bange nakantu oyo kitugemagana naye kubanga oyo aba muntu wangeera ngo bitere mu bukwakulizo kuba ndiera ebika bikakola lero mu mikwano nze ndi obuko bonerera abaana be kuba amaggi nga bakika kirala abo baba kibaidi nono
kale mazeemu amaani akubye oti omuntu ali ebenda kumugula so tuba tufunyayo ku embuzi n'ebigirako omuntu sobola okumuleeta asobola okwidda tasitali babiri weza kideemu tayawo kali kufuna maka onafuire omukazi munumba ya mugandawo muganda wange asobola okujimpa kubanga era abazira kyakola tusobola okuleeta omuntu omukwano we gutabukira egunumira mwene numba yakati mufulumemu mwana gabe nobo jamusizaawa tasobola kukikola kubanga olwedde era yamalo kyenga mulya jimpa yakaiwa kunkoba bukoba ati yiyo twala kuba mwene abazirawo wow kale oli kwa Hawaii Media ndino Richard angotole ko yomukyala yoli naye omugalo oyo yoyendo oyo abagala abandi ku kyalo obakuba ki anti era abo engeri bambona mutinka ali muto tibasobola kundikiriza baderega buderege batya ati mebuti ndani ayendo oyo yenda oyo gwe tubwera nonga yena yekulula yeno yena asobola omwendo oyo tisobola aya atambona kunga nekulula kalo yasobola okunenda babutisa nomba ntambula nemerera wayenda okumpa kuhaga asobola okwemerera yapa kuhaga twalire wena choka wone ebyo no bikola ebyo asobola okumpa kuhaga bala abambona tibasobola kuyikiza ndi sobola okuwa omuntu haga kuba baidimbu weni n'omwigo tisobola kugulekula nimba haga butugo muwa haga n'owuliranga omukwano gukwingira omwigo ni gugwa tomala kaino omulekula n'ogwa betisobola kugwa kuba mwene abange myeku aba mwene idindi gwageme tasobola kwemeya bulungi era agema mpola mpola nda muntu nga agema mpola mpola kibya kububuka oyenda bya mpola ti kububuka bya mpola ebya bugubugu so webayo omuntu owundi akwepikira eyo nga kati nze nsobola okuba ni Richard twatandika obulamu akufuna atya asobola okundagano waba yenze akanamba ko ndinako kanamba kai 0700 ana china na mwenda 04 tasitobo wa ngode epikiranga woli osobola okwogera kundize nzira mu buzibu kale namba ya Richard neyo ayi kyenkusaba namba yo vwagigaba kumpewo akaitiba kukubira ne bakoba ati tukuja kuweza sente owangwire tujja kuyamba kino takuno sente diti abo bafere abera tisobola kumuyikiza kuba mpangwire olimendi kunsindikira mbone ku message membala era mubamu abafere era tebamuwala akukubira nakoba ati nze nkusimye ndi kwenda kuideyo woyi mwa impeza transport oyo mufere izande enda mwene yepakira yeida so kinize mupakira kaitoko boti namba yange najigaba bandi bila ku sente nkulabwire ogabana lera abantu bufere bungi olagikolesa mu bubi tisobola ndi wakubati atisobola nga mwena ayikunkoba ati mukodi nkusindikire awo oyo ni Richard Buyinza eyo ni mbozi ye wasobola okuvaayo tomana wamuyamba mu ngeri eno beere kuseza mu bigambo byayogeire naddala ebyokwega ebyomu mutwe obusobola okumuyamba kuku aliredde aliwa nayegomba okujja okuba nikyakola ebambe baavu waka baavu musada witwa awuna buwuna gano kutyama n'ebyengeto byagetagetaku era byona teyabisoma kivubona abantu bambisamu amaiso baidinga taidi ageta bugete ebaye ni mukwano gwe batambula kuko oluisi batya era byona kyenda omuntu amuyambe kuko boli awabe kukukema ne kusonga ekyomuwala Richard yena ayenda okuba kukonana amuyamba ku so okuveyo wa muyamba ku eriyo omuntu yeyabona omukyala haye ngabo webenda kumugula tibintu tibinjino miliyoni akobye embuzi ndene bintu awo byokutwalako kwa bazete nebyo
Sade yena afune kuisanu. Ki? Ndibwa basa nuve kigambo kyoyoge ekyonka. Wena mwena mu misingo mukwano. Tugumisinga ino kubanga era tulina omusaayi. Kale antu babaye bakati oba n'obulemu bwena. Ayireri ekitali kiremba. Ekyogeire era. Kale. Iwe embwa ogyetambwa. Mbeka yewe ate embwa ogyetembuze abo batoyogeire kyoli kwenda. Ekijiko akyeta kijiko. Kijiko. Abandi ekijiko bakyeta akatiya akatono. Ekitiya ekitono abo bobuzabuziza. So bambi tuli kujja kusika nabakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ewo obeyo nga bambi wenanga osobola okubanga ngozira musaada ngosobola bambi okubawo ni Richard mwakumagana mu mbeera yali mweno musaada mukozi ate mbona muikaikamu waka abantu bebawaya osobola kwogera ko nife akubo ti Richard oyonze mubamwe mwaja ku bantu abagologofu yababazirako abantu alera abagologofu abantu bali byaibwe ayi Richard ono wo mwenda zaidi nga mwebererawo ate Richard abaidi obunafu bwe akati omukazi katonde yampa kabiri sobola kumweragirako ayi mujja mwabeeyo kubagologoka balaba kubayamba. Anyway eyo nembozi ya Richard tuli kujja kusika wano. Abakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatu agatusema bye mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe, liking, sharing eno YY Media yaida kulema subscribe, liking, sharing mwana wa busede